actually Gumuti district oro je samungcholi tomoni TTADC hapang PWD roads and building ni ngai ingke amuna singtini kai killa part tai Udaipur ni ba je Kakrabon part no nayen hini tini fungjoro oro phailike sini ani logi tongo executive engineer PWD assistant engineer tongo Gumuti ni tai sini journal ni chairman tongo Tajutis sini vice chairman tongo awi joint chairman tongo Darothin tahikena da subut tongo social worker tahikena sini joto adong ngana social worker tongbayo sini logi tai officials so tongo JD ro tongbayo nghaiki sing puilo Kakrabon ni je EMRS ni 100 seated boys hostel umno nai lekha ingke omun pore sing phai killawo pitrawo kaise community hall ni tomon 300 seated omno nai lekha ingke omuni pore ekalobbo bonai lekha je lama ang tomoni blacktop lama samu awin tong ngetai te kaisenge sports school jengna thang tong kilam saya omo tawok 16 tariko phaini 16 tariko mohar japai foundation stone being khine okay te at last ngete kaise community hall tong bagmawo ombo nai pile ke ombo samu just big level starting te taw last tabu nge zonalo phai sini sub zonal office building je construction starting naimani omono sing naile pike oro oro na taw sing location on phai buthak laijak ngomno tini phai খুব খাফুরকা কারণ কি সামু যে কাকরাবন হইতে শুরু খাই yang pitrao je community hall joto samu প্রায় 50-60% পাইজাকনো সামু আউজংনো ও কম সময়ও বড় সামু আছে আউরি খেমেন বাকি আং এজেন্সি নো হামবাইরো তেসিনি ইঞ্জিনিয়ার রংনো হামবাইরো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নো বংনি চাইতুং মইনো সামু আগুই তম খুব সম্ভবত কয়েক মাস মিসিং নম কমপ্লিটিং থানাই